Ni Police Chief Inspector Arber Mercolio, Provincial Chief iti CIDG, iti nang binsa-binsa iti nagbaling nga kaso ni Palakpak, napaganwan manipod ken tinasaong opisyal, nga naawat na iti warrant of arrest, iti suspect, iti napalabas nga April 18, day timetlaing nga tawen, napagamumpay manipod ken kuana, nga tinabayag, nga pinagdulduli ni Palakpak, ti pakaigapuan, nga nagbaling nga may kadwa nga most wanted, iti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Estrella Palakpak is nalabasan siya ng warrant noong April 23, 2012. Linabasan siya ni Honorable Judge Nida Alejandro ng RTC 20. So I instructed the personnel of CIDG, the person of criminal investigator Boy Bersosa or Florentino Bersosa, to locate this person, si Estrella Palakpak, sa San Julian Norte, Bigan City. Nagkakaso siya noong pinailan siya ng kaso ng Bigan City Police by virtue of yung search warrant nila noong 2007 with violation of section 11 and 12, illegal possession of drugs and paraphernalia. Yun nga nung renade sila ng Bigan City Police at saka ng PEDSUT. Rodel Palakpak, yung mister niya, yung asawa niya, is a member of the Camacho Group na nagbebenta, nag-drug trading, illegal drug trading dito sa Ilocos Sur. Namatay si Rodel Palakpak no, dito sa Banday. So si Estrella is kinontinue pa rin, remnant ng Camacho Group, is continuing yung drug operation nila. She completely denying yung allegation sa kanya, pero may warrant nga siya, by virtue of warrant, inaresto natin siya. Bahala na siyang dumipensa sa kanya, sa sarili niya sa korte. Inya brasamit iti sakit iti nakem iti ina ni Palakpak, animanang Estrelita Ribad, tinagbalinan ti anak na, ditangan ako na nga nasakit unay iti nakem na, kapuanan ta saan nakanmet binaybayan ti anak na, iti panagpadakkel ken kuana, pinadakkel na kan kanumet iti anak na, nga daan iti buteng iti Diyos. Kaya di nalpas da nga nagkasaren sir, iti ayandan, si Mina dame kada kamin. Ken no anyaman ti nagkuanda day di lakay na, no anyaman ti laklako daw no kwa, binagbagami dato anak mi, nareda. Na oray no kasta nga nareda, hami pa kayaapan kita ni tijay munisipyo ta da kami awan amumi. Tanariga ti panagbiag mi, agagatang lati pamilya ti Butelando. Isula pang pangalan mi ti panagbiag mi. Man manipod idin, natay dila kainan, nagbalbali meten. Na imay nagyan dito, sumursuro ken ni Manong na nga panagagatang ti Butelando. Nabayag nga nagbalbaliw ta adadtoy pay nga rod datay buride nga anak na. Tilang hangko nga ama kwaan sir. No ti ammo mi idin nawaswas dayjay nga kaso dat ata natayme dayjay asawa nan. Itoy sumursuro ken ni Manong nga panagagatang ti Lando, aglako-lako inidyaan na ti talaga nga data nga aramid. Ta talaga nga mabutengen. Napampay nga rot nakigap-gapas jay kagayan ni di. Ti kaya na lang mabiyag dagiti talungan na. So nga manipod di grade 1 dagiti may isa nga anak na nga may kadua. Ito'y tinagyananda nga duwa nga anak na. Dato'y buride ken dagiti may kadua. Iso ti pa agidyan da ito'y. Nga may di grade 2 dagiti ubing nagtransfer mala dagiti daya ta marigatang kano dayjay ubing nga agawid-awid tilawod. So nga datoy laboride nga nag grade 1 nga at kanya iso man ti ikarkarigatan mi nga pag basaenen. Da kami ti mangisagsakad kanya na sir. Binagbagaak nga no oray sino man ti pakidemdennaan na total awam may asawa nan, basta nalinis da mela nga bagsapol ti panagbiagda, okay lang kanya. Kaya amo matirigat panagbiagtatan sir, no hangkag sapol ko awanen. Tas may isa nga ina nasakit tinakem ko ta may kadwa nga anak ko nga babae.
tatal-taluda lang arod nga anak ko. Nasakit atin akom ko, so pay nga arod nga ko pay pangkinita. So pwede ko na dahil kab sa anak, hindi ko mamay kitain ko na. Lumapang ko kitain ta, masyan na. Baka isunto ti pakaatakya, isunto ti pakataya ta. Dati sir nga, madama na nga gahay-hay, blood ngamin, ipili ko lang ta, ti apa nagtrabaho. Madi ati rin na nga talaga. Ta pinadakkel ko deta ngubing nga kuray nariga alatay adda nga panagbiag. Pinadakkel ko nga nadayaw. Na siya ati panang padakkel ko kanya na nga ahang ko suro nga garamit kiti may kaniwas. So radya ko na konservo rin nariga ti adda nga panagbiag mi. Pinadakkel ko nga nasa nga tao agbuton iti Diyos. De ngamin Diyos talbad na nga lakay na sir, na soro-soro may kanya na han mo nga mapabasol at agasawa da nga rod. Hanamahang ko ma-espektaren nga masere na data nga trabaho. Nga idinadamag ko, kas may isa nga inak, bagbagaak. Nga rod, hang ko may nga kabbalay. Nagulimo kamlat kan sir hanga kwa na umauma na mga bagbaga kanya na kami pengarod kaya ang may dito balay iti ta damag mi nga da nga kasta nga arami dami pay kaya ang may nga rod dito balay ta kaslati pa nang ipagpagarod kita pati da kami ka agar aramid ti illegal nga trabaho tawray no lumangang kam ko makas pangriga ng mga nen hanggang nga pan agpo pati sa bali nga trabaho no di lang na siya alang ti kaya mi nga panagtrabaho may panggat ti panang pakami ti pamilya mi maragsakan na sir kanayon na pa nga mapanjay ayan ti DJ kadenten na nga lalaki pangkuaywanan DJ anak da nga basi kasla naragsaka lata sir tanya ro ti amo nga wanti pagkasenan na nga pagbubunganan na waya nga mapanti kaya na nga papana mapanti kaya da nga papanan apanta agata nga agasawa nga agli mo dati bigan kadag bibiyahe da nga panagagatang tibutelan do kuyog da may bati kanya da basi nga ubing da ay aywanam mi ti ko na ako tatata na waya kayon nagbalbaliw kayon kaya pumuntin ka awan ti mangagyo nga mangagan nga aramid yung nga sabalin ko na sir dahil lang ati may baga kanyada nga ti panagbalbaliw dan tuluyan da agbalbaliw wen kaya ti may saw kanya na sir ka anya nga rod nga aganos tabareng no danto kasi tabo Diyos nga rumarto mailaeng nga mangistimar dagita anak na so malati may tulong ko tamo matiriga ti panagbiag mi sir. Takay iyo din may baga manang kasakas na advice mo kanya na tapos susunod ng baludan. Iti panagbalbaliw na lata tuluyan na nga panagbalbaliw kung panangistimar na dagitan na sir. Kalaksidan digiti nakasarsarita maipapankin ti sospek adope iti nakapatpatang iti police files nga kakabagyan di palakpak. Aditan nga nakunada nga dakil ti nagbalbaliwan nan. Dita nga nakuna iti kaadduan nga ratapi nga nagbalbaliw ket isupay lang iti panakaukag iti kaso na. Daytaman nga ro tinagibusan ti programa tayo nga police files inton sa marunuman nga lawasen parit sa baliman nga kaso nga hintay pagpapatanganen. Siak ni Ryan Pardo agibat bati iti naragsak ken nakapya tayo nga Domingo asa nga pada-pada ket detoy iti police files.